Dunia hin tulay thil su ho to kimat dingin Middle East gamlang ho adea Israel lang thua analuno hitin. Middle East gamlang ho hin iti akuna ni sasat ahat dan ti hola mahi record ananay zingwa hin. Tudin munahi ivet zongle masanga record ho sangin ako ose che zingtan vadung ho akang gamin dil lin ta ho zingzong leisin me makunin amang gamtay na hi. Middle East gam ho hin mihim hungkun do na khanglui thusim ho zong ahaw wa record zong aha nei peno hin ahin la tu hin wang hi chigam ho hin don ding ti ta lawa man cha ding mai hi zong le tui lama hin ha sanana sata atu tawin hi Iran gama zong tu nai cha chun agam presidentin agam mi pi ho thupi ananein agama gu ahung zu wa lawa hi le hi chi deran gam sung se si ada lao hungai ding hi anatin hichi agam khangthe sima dinga jong ni chang sa jia gi na le thupi kinai hola a kicha pen khat in apan sai ne hi agam dam ho dunga tui ki khol ho jong abei gam dinga hi tain agama tui kimuna mun ho jong ago gam tai ne hi Iran gam langa chun agam sung wa wadung lin chi Tigris le Euphrates tenin jong masanga atui lun zan hon ki khat jong aphazo hon tapuin lo bol namun ho ago gamin Basra munami ho chun anop le adaw ki banga tui pi tui chi banga alho cho adon ongai tai ni hi Syria gamma khun kum som lampi gal tul tang lo hila aum zo nongin ni chang sat ahung kho sikit tan china chung chuna chun ni la cha hla sam nalang cho a kho si di set kinin hi masanga chang le mim ni ding cha ding anakila ado na gam hoi ta ta ho chu tu hin gam gola abu asu gam tai ni hi Turkey gamazong ni chang sat jin tui ki kholna tui kul ho agogamin konya phai chamla hwa jong chun leiko thu ta ta asim do gamin agama dinga khopi len chi Istanbul le Izmir ki tite ni jong ani in tui ha samnan ahin mano che jeng hon ta nahi Jordan gam hi tui lam hla sam na lama isei dinga ahi le vanuya gam vai chapen jong ahi kinin Yemen gam lam ma chun thau sangin tui anaman tamzo kitna lai se ni nahi ahi le hitia Middle East gam lang hoin tui langa ha san na za chum atu jing lai win Middle East gam sunga gam khat hi tui lama hlasam lo hil khat ana umin anga ana be hila ahin petu nei bangin manding hi hen lang don ding hi jong le tui ananing chenun hi am ho hin tui pi tui chi banga al ho chu ala wa don theidinga asim do wa tui akimang talo ki pai do ho jong chu recycle abol wa tui wat khat jing cha jong mo sia analun mangsa lawoi hi tui hla sam na hin Middle East gam low ball na lam ho ha ta asu se jing lain hichi gam te hin nial gam la jing in jong tui a hlalun low le hun le i ma ho ana bol na hi ama ho khan to na hi na sama ma hin vanuya agriculture lama lam kain jong apang na hi hichi gam hi koi madang hilawin Israel te a hi vin hi Israel gamsung don thei tui gi muhola a 80% ho tabang hi Mediterranean tui pia kuna hung kun do ai adang dang ho hi hele recycle abol na wa kuna hi kinai hi agamsung pumpia tui gi mangdo sa wastewater hola a 94% tabang hi atha bia abona chom khom kirwa asu theng kirwa hi chi hola a 87% tabang hi low bol na lama mandinga a hei do kinoi hi hijahi Israel hi vanuya nial tam nagam hola a don ding tui thing low ball na lama manding hi hen lang tui ania man thei ding ama le ama gama kona kisim do a kisap lai zo gam ama po hi a le Israel hin iti dana hi tabang hi a bol do thei a hi dem ai lo le iti akona hi ti tabang ho hi a hin bol do hi ding ham ti ho hi het nom te di o hin Israel gam ake khat tabang pi hi semi arid climate nei ti cho agam na hi gozu na thloma atam zo hi nisa sa agam go ti ahin agam langlam kai di khu nel di tama nisa sadi set kit na lai hi kum khat sungin alhang pin agam pumpia gozu dan jong akibang puin achung lam kaya khun 800 mm chanbo ophazowin so lam kain 400 mm ahin langlam kai khu 20 mm bo hi zo a hi khanglui laya kona agam monga don ding tui ho hi salam kaya Galili deal tuya kona khu hung do a hi cha khu kingam jeng hevin hi chi jong khu limited hi kit na lai hi a hi le agam sung mi ahong puna low ball na lam ho ha ta ahong khan to kit to chubana
agam be bea don ding tui a ha sat na ni chang sat ho ji in agam sunga tui thing hi a hin kinin thling sa zo ta point 20th century ki chai kun lama ko na chun tui lama hla samna a hin tu pan taw ne hi chi chen tui pia ko na kila a ki su thing tui ho chu mi hon a deu le aman diu a dei lo le aman lo diu ki ti na chu a hin su hlomin a ki hin su na thei diwa anop adaw ki banga aman te te a hungai ta na hi heti chun agam government le scientist ho in tui pi tui la chi banga alpen chu su mang na thei ding lampi chu a hin khol panon heti tui pi tui don thei dinga su theng ding a hin gut naw khol jin na chu 1960 la chun chemist le inventor Alexander Zurchin lamkai na in a hin pan do na hi heti chun 1964 komin Zurchin hin tui pi tui ho su hlanga don thei su na dinga su theng na ding chu a hin pan doi na hi heji method noya hin tui pi tui al ho chu vekom len ta ta ho sunga hin asu taun ice in asimun chika la chun chi banga al ho si chu ala don atui tang ho chu don thading in all in azun thla sa kinun hi heji tui theng asim danu masapen hi khuti ta in a hoi be se point a hin la agama dinga apan la naw na sat dan amu sa in hi Chizau chun 1965 komin Zurchinin IDE Technologies ki ti chu a hin mudo kinin hechi hi chi banga al tui don thei su do na lampanga dinga van noya a hoi pen loi a hi sa na lai ni hi hechi reverse osmosis technology ki ti ahung ki sim do ko na chun thil zo si chu ahung ki khialen ahung hoi chu mong tain hechi process a hin tui pi tui chi banga al ho chu semi permeable membrane ki ti a hi mei a hi lo le la ya kona hit sata a hi asu satwa hi tia chu atui la chu chi banga al ho le a thing lo ho chu achuma akoi do a atui thing ho si chu achuma a hin sep do the hi hechi reverse osmosis system kiti hinmang masagam ho la in Israel zong hi khat a hin chi banga al tui pi su thing namun mong masapen chu 1997 kuma chu a hin pat do hi hi chu lin ta zong an hi zo nai puin hi zong le agama dinga tui lama kinep na lin ta khanin apangin hi 2002 kumchun agama ni chang sat na sat je in agam government in Mediterranean tui pi panga hichi tui su thing na di desalination plant lin ta khat sa ding atiu chu phalna a hin pitan amahon atu mu chai le hichi muna ko na chu tui thing 305 million cubic meter tam hi 2010 ka asim do ding 500 million cubic meters 2015 ka asim do kit ding ti hi ahila heti chun 2005 kumin Ashkelon plant chu ahin sim don ahin gp pan kinun Hadira plant chu 2009 kumin ahin hongdo paingal kinun hi 2008 kum ki chai kon lama chun hi chi tui thing ki sim na ho akona chun kum khat sungin 130 million cubic meter chan ahin sim do tawin hi chi phat sung ho chun Israelin tui thing sim na plant ho se ana sim powin agam sunga tui man cha ding dan le koi tup ding dan ti ho zong campaign na sata ana bolon hi 2012 komin Ashkelon plant se chun nidan ka kha sung mai in 15 to 16000 cubic meter chan tui thing ahin sim do zawin agam sung pum pia tui angai kho zat 15% tabang apido zawin hi abanin 2013 komin Sorek plant kiti chu ong kyong do kinin hechi hi vannoya reverse osmosis facility lin pen ai tam kum khat sung mai in 234 million cubic meter chan tui thing asim do zawin hi tu phan hin wang Israelin ni se in 2 million cubic meter ho vel hi tui pi tuya konin tui thing asim do zawun hi chi ho hi atam zo khopi dung le in sunga man cha ding ti in achi in adang ho chu lo bol namun le tui lun le namun ho bit ke ya aum jing theina ding in ake mangin hi chi ho ji ahin Israela tui thing kiman do na azat hi akim jing tain tidan chu masanga deal tui anaki mangdo za 2001 akona 2002 ki ka 513 million cubic meter anaki la do chu 2018 akona 2019 ki ka in 25 million cubic meter chan bawin anakim tai na hi achom lama ki sele angai na dola chu agam sunga mihim tam che hin lang low ball na agriculture lamin tui man na di tam che jong le agam sung tui hla sam na lo dinga agama tui thing ho hi hiat ta a hiding chena min aman jiwa hin a hin la Israel te wang hen ni chang sat pe sung ho hi jong le don ding hi hen lang man cha le ding hi jong le tui thing analung kham tapu ne hi
chizo nung 2023 kumchun reverse national water carrier system kiti khat ahin sim to kirvin tui thing asim na wa akimanglo aval do hole anen ho chu galili dila alelun lu sa akit wa ahile hechi chun dil tui jong chu akim chum sa tapun hiti chun akivel kulin manlele theding in om do tai ne hi aile hechi tui thing ki sim na plan ho jong hin sumtam ta ta ani emang ding a hi ti chu sailawa jong he sa hin Esquilon plan chu $250 million vel luna kisim hain Hadira plan chu 425 million aludin Sorek plan chu 450 million alud kinin facility tha Sorek 2 kitipen chu 500 million alud zawin hi ai le hi tui thing asim do ho chu hopi sungzo sia phate chi sa na dinga jong chu pipe lin ta ta le tui kholna lin ta ta jong sima chile water transmission network nasata asim kit ngai hi je chen hi chona dinga jong chun sum a million sa sim analut kinin hi 2009 ko machun solama kona thlumlam kaya kilhungin khopi sunglanga tui thing aman na theidiu water line system anasim kin government document le report akon ki mudanin hichi program achan $500 million lam lut a kisim a hi tin asai na hi atui lam imahole adangdang construction a sumlut za chu thuchum hitale atui thing kisim do na za na sumlut za jong chu poimo kila hi Israel Water Authority akona ki mudanin large scale reverse osmosis plant ti chu tui su thing na alin ho chun cubic meter khana 0.54 ichi chu e ho suma 45 euro le 50 rupees ti ho vela hi asim o hi chi chu hi le angai na monga tui thing ho cubic meter a $0.10 ho mansanga za tamjoma ma hin hizong le global standard a simdinga hoita le thing sel mama hikin a hi gamdang dang ho khon hitia tui ki su thing thu ho hin cubic meter in 0.50 akona $1 chan ho man jowin gam abang bang chun $3 chan apha na jong om ji na hi chi banga al tui pi ho su thing na hi amho adinga athil bolo ake khana sim the pan be min ji chu Israel hi tui recycle bol na lama dinga jong wano ya chung nung loi hin OECD te akona ki mudanin Israel atui ki mangdo sa wastewater 94% ho hi ki chom khom kina tui thinga ki sim do kina hi che ho cho low bol na mun ho ki manga hi akiti ne hi Tel Aviv koma Safdan wastewater treatment plant khun nikhat sungin tui ne na kona tui thing 370 million liters lam asim do zobin he cho zo se chu lei noi lama pipe lin ta ta hwa sol kirwa Negev nel digam la a low ki bol na mun ho a tinga asol do ji hi heti chun Israel hin tui pi tui hi hen lang tui akimang do sa anen ho zong atha asim kinun avel vela man thei ding in asimun atui quality zong phateke chan ave kolun hi heti chun agam agriculture lama ding in zong angai cha tui hlasam lo hilin akoyon cha ko na hin agam sunga theiga meding an che lo hingle changle mim ho jing zong phateke chan ave kol theun agam hi nel tam nagam a hi wangin lei phagam mong mong tabangin asim do ne hi mun abang bang ho chun tui akimang do sa wastewater ho chu low bol na ho vela aman pai kit mau a hi le tui thing asim ho atam zo chu don thei ding in aki save do the ne hi heti chun khopi sung hi hen lang rural lam jep thi chu gathing thang lam je ho jong le ki bangin tui ekipisu ke in tui tha sam theya kunin agam hi na sata in anaveng to in hi tui thing sim do na ding facility lin ta ta anasim do on chi banga al tui ho don thei ding in asim do kinun athil bol hi akinai pi kam dang dang ho dinga jong beton umma ma khat che hi achai na in hitia gam sat na le ni chang sat na gam middle east gam ho ahin ki hin so na ding in mihim te chi na man cha jep jong angain agama tui thing akimulel na ho ji hin agam hu bit na dinga tui thing akisimu angai tai ni hi Israelin tui thing sim na lama ki khel na ahin pu lu hin technology hin tui pi tui chi banga al ho jing jong mihim te ki hin so na thei su do thei hi ti jong amu sai ni hi tunia ding in hi chan che hin tin video kina ki mu ki ding in na bonun stay safe and stay blessed